Kikubor na Khlem jong unong san Hima. Jipun Johnny kemarin namarba iman kadika cuma kemarin kadika mau kadika challenge lagi mau namarba apa dengan apa John maru apa parti dan ki harugon ki jipetian kau depan ni kadika kemarin iman kalau kau berpen lagi harukan dulu ilok sem ilok sur ya bang ini ki pai baba ye Lawan banding baca apa yang unis apa yang na iba gaji short gaji jopi ya ni buka party tekumta awais kone dah belajar pun jopi pergi jemput kan dewan ni bani WhatsApp ya gaya apa apa sai nak liang kapati NPP dekat dengan bandar ni halo kani election kapan salong hatai kelai pun terik jabuntan tahu benai banjir kita meni joni ka abso mo plan constituency that's why one point ta na yang ni pun ban pergi tu yepi bangang dei uba Lamphrang la na song asa ante ko mo plan but nalong menteri juga Hima mo plan but nalong ru OMDC juga arpoi mo plan di constituency kaba kani ka kathan jupi kapsi maha panga mo but Ndrei bantapat ngawan hari pun balong ukatong juga pipi balwan kerpat yepi opini jid yenga balong webli jopi balai ka balong yenga banpoi sagani ka thong ko Mynta hawan ni lalong webdisi Myntala sautem nilai long sila ba isar tu pun le job yegai beli berhenti lalong usi yang apa KCC apa kajian jadi nak belum siap ni kakak kau suri kaki kalau keman ko belum Mynta bangaru masuk dan ba ngayo bejelan ba i biar masuk por but isa long beriu baik berketiu di parano jelang kumta daging sure kalami Mynta banieng balongkan ini padorkan berarti ban jadi ani election Tuhan nilalong UMDC la sautem hygiene la berencana na persiapan ay ke sekretari di kipat ba juga konstituensi Henry ngamdan ng borski ngamdan ng borsan rey dak bormen ngatur sipai ba but apang i yang jinukam jo kipat ba ng susunong juga konstituensi but natagalian ka roy kapar kumta ka perlong yang ban kijimot naku aban lei namta kipat ba juga konstituensi Henry kemudian disi nam kesan cige ya but lawan lawan kapor siawai kapor Henry ngapet ba apa day kapor yang mandi kemudian beri Henry layan kata tu kita mau ajar pra ajar kalai ajar pra nilai ngaru nilai kesan ya iwi pati ketong membang na don apo kapati kongres te wajakan pra na kersani ba kenedi Henry isi lopoi sakatong lawan iba eskison kumemeni malayo yang abon bobon balang jori ka arsa mo plan constituency Henry ila trekam tango ba lais lemtam ila klak no nakani ka pertai kani dei kasi peniak jo kona ka ba nya pertai ka hawan te long ka jindo bakrao ya uri romba namar urong batai bakal ka konstitusi no we ka pilti yo Henry ula khan no bat kumbagalon baga dega kakung berti senja juga kasih juga dia kalapan benar nabasok aja lah bahkan dondo kajian jit jauh webat wemeni bermip jadi nanti kakung konstitusi lapan benar hak historik jauh mentau benar but kapan saya jit hatai kalai produk di jauh mentau benar nah anda buat kesokar kalapan benar ya kan ni kalawan kaji ki apa jangan bakalawan kaji pasio kaji ong lagi dok kesal dia jangan ba Mynta keladi kapali jopi baba menteri jangan jauh si baba menteri bo kata balam permula te kata kaji ong jopi kelaki po jangan kayak apa kaji anut kajonga te Henry kaji anut jangan bergadun apa di kongres berapai parti kongres bergadun bak Kennedy udah assembly udah presiden juga parti te hawan parti la senior mga hakataru akal lomden mga tengok nampak berpetut you para bo te ngong ngadon ni janut tanggo ke thong dan kanu dak wipat kadau dan kanu seldet nei dak mensim ko ba sison bet ngala anut
Anakwa bansabi nga ma ipay ba juga konsusi kumtang la sim garai mania kun ni election mga banpay chegui party Tiada bangadan po National Party naman pas sa National Party kata ka NPP National People's Party kaba ngalay chojumot pa nalung por bang iba kani ka party kalayo ban play ya ko office hapo Delhi ba ada ka way na ki party ka bamin ko na ni jila barit chumi tapno na jila style mi bandon ka office ba itu hapo Delhi ba susu ka putso dia na iba o National President joining party the Chief Minister Konaksan Kesama but National Vice President ini isar President Tetsom dekoni badu pada usambut Menteri baru Deputy Chief Minister Jogja Meghalaya kani kala IMC berpensul cucu yang berkawai kalau jadi parti bayang ban yada yani ka ya kinong sosong join kani jela bar jogi ba kamtam ni para jela bar jogi ka chetai la mingi ni ba mi ikmat bania sai hang dia po dali tikumta kani la pensul yang bar susu kani parti kepada sarkar bar kebala balle hapri ipor bangkot isu ba porma ba sateng jogi jela handai hari ke parti betang la sentam kale kita la i bagi produk ba semu karai kaba long gaji hun ipai ba juga jela community berosiata tidak ada tak tahu la pensul yang ban join hari parti ba ina penso ba yang tak men bagaru larum ke kemudian balong dekot ba pura joni parti NPP ba pensul yang hata kesan terik apa moflan ba so hun susu yang juga di istar na ba rai ya persim dengan get ba kaji banjong isar kini ki ibajikon dia beli dia jong parti ngai penai di sini aja ba ko bagalong namdan dekanun ro kuipat dengan tang siso bagarpa deki to ana denga hari keti balong we beli joki ho hari jile idon layu bo adon mga Lamphrang bla na parti NPP ba idon ba Eugene Chondo idai UFU hari dia jo parti UDP bagi bakre ni jo parti Congress namdan ye ba ketho ki hari ngomong ni kowe ba jet yana namar ngadon lupa harga kam komisari komisi sauden ba tuntut dia berasa yana mo namar ba komodi berbo jijon buka kitas ke ketiro yana nakam NDC sekame beli ba kata gaji ketiro pasina hari mapigen kinong jet be joni ke moplan konstituensi to kontar semua sudah kawan kawan joki ngambon berketho iwi pati para kertoni para nomtorwa nengawan tangapi kawan bahapi ban bu ya jikir pak hakbat ke bro masban joki soba ala denga hari kakati bandong webri joki tidak so ya hakena hawai nade banwan nama lagi dom isnom aku mulai terima berpercaya sebagai ni gaji tu juga bagi dia election cilik semua nadi oflan konstitusi dia jepor kalbutan pi kinong kesan beije kinong tebut kinong jet beije joni konstitusi soba kinong yetho yenga amdon por balon namar kapor kalento bako balong matang idon matang lekat kendai tarik kajingkan bas kajing le jelapi we pa kan kon ap nyo idon por su bako por bantep ya kabor kene live ho tarik ke konta naga ta do jisomu ye pi ki pai ba be ki ba lai ni madu bat be bajan be dengan lawan bansam pasu yang dia percaya di kupor tekon aro ini percaya percaya so hamda ni le isar Presiden Tetsom bangsa aja percaya pi tora ini kupor segi bayi bahasa jopi di paramarjan di paramarjan kan mau ke fer hari kawan jopi percaya berong toge di naila yang parti NPP pada upan ini juga NPP Lamphrang bandong wewe ni jodi ka apsau mau flan konstitusi